Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Aka gaza yi tshama yi sukile. Hayi. Yeah, of course namuntlha ta kha hi vula loko hayi le ka ri stylist na papa Rhulana hayi se va hambanile. A va ha tirhi swin'we. Yeah, of course ka siku ra namuntlha ra 5 ta September ni fike ni nghena ka akhawunti ya le ka ri stylist as you can see. Loko ni fika ni scroll ni vhete ni hlanganisa hi breaking news la. Boom, as you can see there. Yeah, la nga fika tsala ku breaking news a tsala ku papa Rhulana a va ha ri na manager. Leswi a swi vuli ku ti-hit ti nge he vi kona as you can see loko kombiseni le ka stylist a nga hava manager a nga ku ri yena manager ya kona currently yena a va bukela ti-events a va lava ti-event ta mali ku hi yena se a nge he va manage ni tlhabasa kombisa ku a ti-hit ti nga hava kona a ni va swi ku yi na talenta yona ya naswona ni nga dlhela ni biwe hi swikotela a tigigini hikuva kun'wana loko hi ya performa yi pfa yi ku a yi ku feel yi nge perform madoda so papa Rhulana se already munhu a nghena already na milawulawu swilo yini papa Rhulana na n'wina na leswi nga humelela ka Mabuya hi Saturday Mabuya it's a pub, some sort of a pub ni ta vekela yena ni postara ya kona lava invite-wini yaleyo postara ya ko veri Mabuya pub yeah and then a kombisa crowd na ti-owner va hlundzukela mina and then na swi vona swi ni vengala na valala hi nga dlina hi dure hi swibamu swa ka mfumo swilo yini le ka rona okay yeah and then a kombisa ku i ta ti-manager or mi n'wi manager n'we a mi swi navela xin'wana na xin'wana xi nga ta endleka after now like ku humesa mali a nga like ku humesa mali a nga humeleli a swa ha ri mavokweni ya mina inkomu la u vula ku ku humesa mali a nga humeleli u vula ku like a bukiwa mara a nga ha yi leyi se a swa ha ri ka yena swo ka ti ri ku vuyeni swo ka a yi phusha ngopfu le ka ri ngwenya loko ku yi phusha ni huyo a yo xaveleriwa ku yi fike yi endla swilo a khome ku tika a yena a khome ku tika tiyiserini kwala nga tiyisela kona unfortunately the road with le ka ri stylist yi hela kwala ya hi swo sweswo n'we lava ku hi manager as he said he's saying here mi nga yi manager hi swo sweswo yena a nga ha yi manage ya so kona hayi yimbi ko already a ti ri kona papa Rhulana problem a yi jaha ngopfu mi nga va hleketa yi ze hi ku fonela na gagashi ti-video to kokora ka channel hinkwato ni ta vekela playlist ka top comment ya law of course a fike hi fonela yi kombisa ku le ka ri stylist a nga yi hakelanga mali ma vona nyana and a swi ri rhongo ngopfu ku va yi tlula ya leyi loko ya Buckleback yi byela gagashi sweswo a swi ri rhongo ngopfu leswi nga hlundzukisa le kaya ri na swona like swi tele swa kona hala tlhelo ku a yi kombisa ku hi yona yi nga dumisa le kaya swi tele ngopfu leswi nga humelela within a short space of time se a swi tikomba ku swilo swa ku swi nge last va ri vambirhi timhaka ta yona papa Rhulana se already laha swo ka yi tikomeni ku se yi le ku zenyini ku nga hela ku bukiwa so hi sweswo hi ta ku yini se swa ku yi ta kuma un'wana va yi manager hi na ha expecta ti-hit because ku na ti-track leti va nga hi kombisa ku ti le ku tini hi na hi yimele tinsimu a ri hedzi swa tigegu swi ta famba njhani because swi kombina ku le ka ri a ri very very smart when it comes to it se hi ta vona swona if yi ta kuma manager ya bet loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta ku na mi teka subscribe kwatisa wa switwa nambi swo tlela ta kumbuka swa ku yimila ni nga ku hlayiso kusukela wa le muto a ni nga naveli ku wakeliwa a no vilela ka ni mamundzai a ni nga naveli ku wakeliwa a no lava ka ni mambo mufeliwile muli vatsongo mara muli tiva usiwani ni mudyondzise nawu munghena xikola ni kama ni mukomba kereke ni mutele vusiwana hikuva na tintsumi ta yehu a wu ri ni tibeja ni swi hlayisa ndakeliwa matilweni ni mukulise hi vusiwana ni tintswalo ni khongela xikwembu ni sukele ka mpahla ni nghena ka dada ni tlhela ni n'wi lomba ni mathayela kulani mi ta siya lavan'wana lavatsongo va ta etlela ka wawu mara leswi ku nga huma swi le vana vo ni rhuketela vana lava we u nga ni kwatisa wa switwa nambi swo